desna Petra je na crvenom bazenu. I love you. Petri i meni su izgorile glave. Reš pečeno tijeme. Uglavnom, ja ne znam kako da drugčije skinem nego da krenem to rezati. Isuse Bože. Ona je pukla, ljudi. Znaš kad žena sjećate se Britney Spears? Oh baby, baby, how was I supposed to know? Saga se nastavila. Znači ja sam si ošišala pola svoje kose, slučajno. Ovo je možda najbolji dio. Ova kosa koja još... Vrti mi se sveti, a na crti kao pobjeđuje. Samo da vidite, u stvari, Majorka je predivna. Say hi Croatia! Hi Croatia! Niente. Maria, 1, 2, 3. Ay, 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 ay. My mama don't like you and she likes everyone. Oh my gosh. Ja mislim da je ovo jako bitno da vi danas vidite naš najbolji outfit stoljeća. Gle ovo, molim te, ovaj nered tu. Mi idemo na doručak. How deep is your love? Postoje dvije stvari. Danas ćemo pričati samo o dvije, ovima ostalima nećemo, ali za dvije stvari sam užasno retardirana, a to su papiri, papirologija, evidencija i ovo snalaženje u prostoru. Ali uglavnom, s obzirom da Petra i ja smo onak dosta proputovale zajedno, ja želim samo javno se zahvaliti mom službenom Google Mapsu Petri. Dobrodošli u Porto Cristo špilje. Užasno me čudi da nije hladno, kao što je inače hladno u špiljama. Ja ne znam ili vidite kako su se spojili na stalaktiti i stalagmiti. Kako idu ko korijenje, neko ono ko grane. Isuse, se sjećate kad sam ovo pjevala na HRT-ovom šovu? Ja znam ko da me neko izbacio iz neke ustanove. Mislim, ko ide u bade mantilu na plažu? Ne veze. Danas nam je jednostavno takav dan. Nikad si ne bom našla dečka kad sam se ovako, nisam se niš zrihtala. Nema veze. Evo nas u Barceloni.